Kajing nang ya kajing maramat ya kajing king dam halor kapung umyam kalau nang ya isyamat adin bagani kajing king kalau tor bot bu jeng ma ya kayang kali ngalor jongka. Hak bamentana kasuka jalan bakatan MEPDL kalapan benaru ban kang ya kayang jongki kali ngalor kani kajing king na do kal life trek uluber hadu ka fratrik yoyong bat onsha banya tangkat tu kan netili kali ki banya tangki kali ket nongpang ki kali arsyaka bat ki kali ke beran po sauton kataru hak kajing ya na ki bor ki bade kimi. Halo ni kajing nang penklan yang ni kajing kingdom. Hadu ban khang no ya kajing juki pat ba nalo ni kajing king ke bani ke prakata let sngilter. Kumta ki pat ba ki bujia yang man kasi bani buan lembaga ni kajing king. Ki hab bani pat penukam be strok Shillong bypass kata ke Shillong airport terter ban mi syo omerja terter seduk mose khnam ba seduk mo lai mo tawar. Nantala mi pat kajing ur kajing nam lagi pat ba nang le ingwan kham tam e ki bale cheyo sahan. Kebakan tuap bikin orang rap ke bujukit. Bak man kasi ki mar ki mata ke juki balik siyau bat ki widi ki nang nang wan ki bahab ban ya ke jing e ke bakhra tang nomor ji no ben ke soka jala ban pen phayo ni surok Shillong airport man mi chamorai motawar nomor ke jing sniu berpat liam bat ke jing ret no ke surok nak lang ke to kan di ki nang nang wan ki pen pa ba ke soka jala lam ba ke tak duldi ke dei swa ban sem ya sinjam ban pen mador ya ke surok ani ke tak alternative route swa ban khang ya ke yang ki pai ba nan ke jing king dam. Kasurok kalau ngomnos deh. Kalong riet, kalong sniu semtu. Long banyai atuli gali long la yinjar banyai. Dade gali he long la yinjar se banyai. Kalong banyai tang gali riet ni banyai gali he kalong ayat pai pa long ayat long. Ayat long sebab ni driver bala ayat di pai ayat di ini tempat saya putih bajri. Long. Hah? Nak yang jengah kumu chairman jong KJSC of all boy passenger vehicles hakaji bukor kumu sekretari jong ka nongpo area maksikap benar and driver association na sio ba kapia bat dikedu cinge tetap yang driver banyak kali sebagai imsi dibayar lembah ketika jiting dam jalada ka surka ketang no kalau duduk cinge tam nihap penjai lembah ketika bypass ngapo mroi kalimsi kabaret bat lek perwan nak kaju kulti kalau tak kendu cinge ini tentang ke blok apa hasil liter nangka gimio ban pas gimio ban ya bre ya ka kamai jumi ni habiai ka kalang aswa ba kan hang yang tapi tempat ini ya ka government kalong ba kan pedep tangploi tang mangimio ban ya leba kata jadi kumba kalong dekat madu sedang ban marmot bat kajinya jumi nang na ketika bypass kalong ba nomor ba kalerti kala jengai bat ka jing pengwan ki surok si te ni kerpat ba ya program kan balada perse banomla bersiar kisnya nanti ba kidai ban kiu ya kebai kali yum nongla beriai ka ju kador nadu na Shillong nadu na nongpo sa Shillong da kaju kador pengisi menta lihat ni berkiu nang ba mangi nila ban yang ya kebai nyang nang ban ni kesti ka kalian dapat driver kan untuk ini bagi tim si kumbi driver di ya kita pak lem yang ternyata jika jong di passenger manlakas ni kat kepala yang ibat kenemuan tang sekaru dari milik jakte ke bypass apa lenti ke jengai kemudian kam jumlah pendapsu di tempat ya ka surkar ba kadon kalenti ke ba nimlong berjaya tang arti ru nak ke bypass lada empat se ini apa nya bagi tempat ya government kale ka bala bertempah haki kato kan kita ka tiba mulak berjaya arti kali mang bangisu punya yang nak